Abdel акча алмаштыруу жайында курс көрүп алабыз. 83'ten 6 dolar 84'ten satады. Rubl 1 som 16 тиындан алып 1 som 19 тиындан сатады. Талисман плюс акча алмаштыруунда 83'ten 6 dolar 84'ten satады. Rubl 1 som 15 тиындан алып 1 som 18 тиындан сатады. Brent акча алмаштыруу жайын көрөбүз сразу. 82.70'ten 6 dolar 83.70'ten satады. Rubl 1 som 13 тиындан алып 1 som 16 тиындан сатады. Достор, шунун жанында Айыл банкты кошо кетели. Айыл банкта курс. Айыл банкта курс 82.60'tan алып 83.60'tan сатып атат. Рубльди 1 som 15 тиындан алып 1 som 31 тиындан сатып атат. Интер акча алмаштыруу жайында курс 82.80'den алып доллар 83.80'den сатып атат. Рубльди 1 som 16 тиындан алып 1 som 19 тиындан сатып атат, достор. Центр акча алмаштыруу жайында 83'ten 6 dolar 84'ten сатып атат. Рубльди 1 som 15 тиындан алып 1 som 18 тиындан сатып атат. Ассаламу алейкум, Дон Кабар YouTube каналынын катталуучулары жана коноктору, сак саламатсыздарбы? 16 май 2022 жыл түштөн кийинки курс 83.20'dan алып доллар 84.20'dan сатып атат. Ихсан акча алмаштыруу жайында рубльди 1 som 16 тиындан алып 1 som 19 тиындан сатып атат. Ихсан акча алмаштыруу жай. Бишкек шаары Моссебеттебиз, достор. 40 азык акча алмаштыруу жайын көрөбүз. 83'ten 6 dolar 84'ten сатып атат. Рубльди 1 som 16 тиындан алып 1 som 19 тиындан сатып атат. Эко Исламик банкта 82.50'den 6 dolar 83.50'den сатып атат. Рубльди 1 som 14 тиындан алып 1 som 19 тиындан сатып атат. Бул жердин обменканы көрүп алабыз. Мынакей 82.70'den 6 dolar 83.70'den сатып атат. Евроны 86.50'den алып 87.50'den сатып атат. Рубльди 1 som 16 тиындан алып 1 som 19 тиындан сатып атат. Обменка. Финка банкты көрөбүз. Финка банкта курс 82.50'den 6 dolar 83.50'den сатып атат. Рубльди 1 som 15 тиындан алып 1 som 30 тиындан сатып атат, туугандар. Финка банк. Капитал банкты көрөбүз. 82'den 6 dolar 83'ten сатып атат. Рубльди 1 som 15 тиындан алып 1 som 35 тиындан сатып атат. Подписаться кнопкасын басып, коңгуроочуну басып коюңуздар, эгер каттар элек болсоңуздар. Лайк басканды унутпайбыз, туугандар.